Padahal bayaran cuma 2 juta sebulan. Tapi anehnya pendak bengi nyong bisa seneng nemen deleng-deleng perumahan sing regane nganti 5 miliar. Kayak dudu soal pengen be omah, tapi wis kadung kesel karo urip. Terus pelariannya deleng omah sing ora mungkin ketuku saiki. Dudu muni ora mungkin. Tapi nyong wis kadung gendeng ala tobah. Lah ora kendeng keprimen. Tiap cak saldo isinya cuma 1.000. Kadangnya malah kurang. Tapi ujuk-ujuk wani nyeletuk, oralah desainnya kurang apik. Oralah garisnya cilik orang muat ngomong mobil Alphard. Padahal nyicil motor bike kadang telat seminggu. Tapi gayanya kayak bos batu bara ala toba. Sing luwih parah maning, modalnya cuma nekat wani survei maring lokasi. Mlebu gerbang takon karo sapem kayak calon pembeli. Maaf pak, mau tanya rumah tipe 90 apa masih ada? Siapa? Masih ada pak. Boleh lihat dalamnya pak? Boleh pak, silakan. Satpam yang nganti hormat, karo temungkul-temungkul. Ngertinya dikira investor gedean. Padahal aslinya nyong wis deg-degan. Barang pas mlebu unit, Jawa langsung kerasa dadi wong lomerat 5 menit. Deleng desain ruang tamu nyong langsung ngelek itu. Deleng desain kamar nyong langsung ngelus pipi. Deleng desain dapur nyong langsung melongo. Tapi barang deleng simulasi angsurane nyong langsung balik. Khawatir buat satpamnya keburu sadar. Soalnya nyong ke cuma tamu sesat ala toba.